Уж эфирда Чувашьен калармама аллаты сатпар. Республика Тыван Чершиван Асла Варшива Ходенче сарт ата Хузан Хютелевчик кизене тумабышлан неха аллана азыну акции бырать. Шемерлере пурнагансем хулан тептюременче пинте тығырчыр херіх піріміш шулхила рудырвазын арласа катартреч, а копчам магая гансене затнавырында митинг кертерчеш. Сорхиринде бомбу снарядсенден хүделенмелли шербірцембе копсем чавны енде жымырсене халала на акция худшынагансем шобах шак историли вырынашитсе чарынжеш. Шагындан шержев хүделевшесене фронда азатна. Юлнысем шагынданах окоп чавма тухсагайна. Ешра тахырвуникере Вера Макаркина дабур. Шав шартлама сивехел хираджан игерне аппашы вырыне окоп чавма дивня. Шолба шол дивми севере лумба шон шередакканы нишан манышми асрайулна. Шимеллиде шырулмиян жахчы. Ына касаттымырда тиміргі мага еридавра шибіштарза пешереттімір каласа бараттыл ішчене. Шыржит мәлбені тлашин Тепренерсен хирарымзембе певегерсел греймен яшкерем, түсмеллемар евырлыға бұқмазыр, керешебеде катмаксембе пырватса, акопсембе шербюртсем алтына. Више уйық тертлензе, малдан балырца хуны бегех, пилік миллион кубламетр шер жавны. Ергелушесем шак паттырлық шинден кашнин білмеледесе шутлашы. Шакна жуда илзе, егібінде вун вишімір шулдах, шымірлере учы түбе инди музей ұшына. Тавра білушесем вырманда Хүделевчи кень балызене тупса балыртна. Николай Кондратьев тавра білуші галасы баныдырық, авану ехенде врені жүлі бұшланзанақ, кундаш кула десембе келсе кіреше вешшен 5 метр чавны дайынде. Шавынбегех асына акцибе келі жүлін, шымірле хулынде регионзем хушынде аслылықпа практика конференция иртірі. Унда чваш енрень, мардойбе тударстанран шыралла тепчевші худшынжы. Республиказем бірлешлесіне шерепледеген келешушіне алып усрыш. Шыравшызем история керне сықлазақ варасенебе пухнау пытебе ытызене балаштаржыш. Чваш енгларым Марина Корягина, Виталий Антонов, Иван Парамонов.